Inga mana hau o te motu tēnā tātou katoa. Tēnā tātou I raro I tēnei tuahuatanga me ki o tō tātenei wāhi e noho ai ana tātou. Nō reira I runga tēnā, mihi mea kei te kāinga koutou o te rā kei roto I te tari, nei rā te mihi ki a koutou katoa. Kia ora everyone, and I just wanted to hop on here and do a live stream for Karakia. So normally we would have Karakia 9 o'clock Monday mornings. So I thought we'll do it today at 9 o'clock. And I hope that you all enjoyed your Waitangi weekend and the significance around Waitangi in itself. And of course, due to these circumstances of COVID, Omicron and Delta, and there's probably going to be some more COVID messages coming out very shortly. But I just wanted to take this time for all of us to have this time of karakia, but also have this time where we can come into our workplace, get into our mahi, and do what we need to do for our whānau. So I runga e tēnā, me inoi tātou. He honore he kororia ki te atua, he maunga runga ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Āmene. E te atua ho mai tō wairuatanga I wainganui a mātanei mahi I tēnei wā. Nau nei te ki o te huarahi o te tika me te pono, nau nei hoki koe e whakatike ana hia I ngā āhuatanga e pāna kia koe. Nō reira e pā te matua ka tukuna tēnei whakamoemiti, tēnei whakawhetai ki a koe, e runga I te matua te tama me te wairua tapu. Ake ake, āmene. All right, I know here's our waiata for today. Yeah.
Kia tātou katoa, tātou whai o tō tātou ariki i hukurati, me te āwhina o te o tātou kaihanga i ngā wā katoa, i roto i tō matanei mahi, i roto i tō tātou tari, o te rā mō tātou whānau. Nō reira, kia tau te rangi maari ki runga mātou mō ake tonu atu, ake ake, āmene. Kia ora everyone, have an awesome day. Don't forget if you've got any pānui, just email it out to us in regards to today, but I'm sure that we will be getting some more information from the exec team very shortly. Nō reira runga tēnā. Have a great rest of your week, whānau. Be safe, be kind. Kia noho haumaru koutou ki tō koutou nei kāinga. Stay safe and stay well. Ka kite whānau.